awi mo pe ma ko chere ka chuna anyaka malo ti kwanya kuno miyo bore ti si chamo ko inga ko ne chamo ko ni ganga maro ko don ko mun go no chat maro kan manuti mina ma kele be ki woro itel ka tini ganga maro ma ko ni be bo kwanya ma ngate ti pa chuli to mi South Sudan o pege wa pege ki ti erone yala kikene peni tieno ko wata ne anyira chik pa South Sudan ka kwera ne padano chiam kame inisira ye nungo tien lo ne piani ayal di makabino peni tien lo ne wan wa mara tiene eno that erni nyuro kin ma woro cha no dit kede ti gam chan kin ma woro kede ki kom maybe no ina nyaka ko kuja dimiti mo yomo twindo gina peri maru ki origi wake lo gangwen gina o maka timo maloyo ayal chama ke miyo borini lo kwanya tero gangbon mego perigi mego gi twingi yomi oke nyawo no ka be ma be malo maro ero ni kon one thing manu wana to da wa maro ke mane tido fod madi yene ma tidi mineno lo yala ke anya kan wa ni fod madi yala ki maro bene ma ko wora no go ka mo no ni po ri ri do ti gang peri ko gang tu ku je onyo meru mi ko ngo ya pingo lo mi no ya ki woyugi mun wo ki mi nyuro woro bot lo gang tu ina in-laws lakin ipat pa wubi dong lo chira lo yala wubi ko wubi lo jolo ki jol ma mal kiri wa yang ton bo jolo ki jol jar gang wa in jol ko tir gang tu wa lo jolo ki jol mala mal bebe lo jolo du di dongi ba ha okay yendo ko marker ko wana churi juda wa marker ko ta kulu ti pa tere be bodwa maybe kumberi lo dongo wati ko ngiro chiene lakin before one to matek wana churi Sudan wan kimi go gang peri wana nyira churi Sudan wa mara chen ko lo gadang be dat tiene be imi chamo ko lo mi yo gang pa meru ki ma chamo tiene majir erenti part of war okay kilo mo tiela wo gono bere kallo ngana okay gam tanya ko amelo peje no ngaye pianane na ngara po comment but I take a question mina nyaka kono antis pa nyaka ge lo yalo ge no kage chito ganga wobi right now the question is amira penyane mina wobi kono ka chito ganga mina nyaka ge nyo limo pa wobi kage chito kalimo piano wat dong tie ina what there's a connection ka mina wobi nyo anti pa wobi nyo la mina wobi chito kalimo limi ganga mina nyaka mio igede gichamo lo yalo gen wala Amiro ngiyo gamo ermi ko aramo gamo ne ba paro gamo lo tuoro ka wiya po ni angiyo lo yalo chai pa cho be chal ko wiya po ko lo ka danga ngiyo ko pimira gamo lo tuoro ana ngiyo lo yalo chat na nya kai ken te de peña ni okay how much should they put wele tie is there a fixed price piante de peña ni wele lo kera di no yana malo kero kujani peni wele tie bongo ngol kid wel moy ken melo lo kere kuja twin mi yom twin e kaporo pere ay gin ma ketama gina ngoma miro gekeri pe miro nyacha ti kongi pe bene miro beri do tu man lakin gin dinge kero man ngi miyo kuja ma yom twin biro kere kom ira nyaka amin yom twin to pa megi pa lo nyal peri gin ko ngoma gin ko kere ki pa oji lo lunga ni ngo kaporo peri sorry ya lewa muno dongo marai ada lo lewat joli right lewa dongo rie gina jono bere ka lugo ko ni am kan mo join that group ni gire kimi word kila mate ane ko bere ka penyo ngan mo kan ni jori word kila like actually mi Uganda ka word kila mate kido mi actually mi South Sudan gin mi yo mate ni teni omi yo gine kiri kuja ka tuke ken pian kido lai moti ma anana ni amar ko ipo pa go be mi South Sudan maka no ni la poro por kuja kila mate gima jule timo bolo mate gimara tugo mo tugo so ta wa ndo mingo te ma ke mingo ko tugo mara mo karo yo sini kene ka tugo mara ma ko no ingi ma beni no indi ro festu ngini ko ina ma ke no ngi ro kuja mi no yugo ko na yugo wa jam tu i jamo ti ko digo chen bi mere wi la bongo jam ki ko no e chamo wo la ke no ngi na tugo ko mi to mara ka
ka manu ni ti ne do ko tin jara mo do ka ngen mo kara ba amara ka eroniko lakini no ti kolo maji o mi oni ti ko nya nya ka ne ma ti ka ti tem da ko di ko ti ki chango wo in mai for ti ga mi ro ko iri kuida in geni ka gang ma nu juri ki ti last family wa itu era ti ma eroniko yo jama bini jueni ni ki bino ka ko mo ko no ngara ti bur ki dana riyo gini no no gina deg mo ko bur ki dana de no dana ngwen mo ko bur ki na riye ken ni manyire no miro juno biri ka ko nyam kichani no mi ke lien pu ko uteri pon utengo mo wo ka we di go timo pi no mo do ki pi ma dunga ta yala mi ki no ko ma we dunga jueni no nya yo ne pi ko ko bu miro ndo ko kulo wo ta mo kena punishment e onyo pi ko mbera dok chen ko gang sorry wait gang muna dog gang tu I don't die Ima bedo ko no mi yo sana mi ko no ti we ki panya na nya no bala mo no anya ne mo no makwire ne makume mi kati mo ko tie gini gidi wig ba e ka ka tira kilo maji no ko nyo ko ri pi ko makwire wani mo lu jure wa no jo sana mi formula okay that's a different way of understanding but limeka ani ne chala gyan fere petri fere ta ni no lo metuko la wa de boru chama joining video live video ge tedi awane jiran ma mewa kwanya daga ngola won makata yamo tau so muno any part of the game get to go like it's not by force anyway and yeah get him on it because no don't tia team dan mo ken ngo chaka team it's part of the entertainment during the during the period mala poro here. Of course, TV pege ubera na TV yang borok these days wala na TV pege dong mi entertainment mi dana tugi. Okay, aramo kelo Modesto line. Modesto tia adding, but yeah, kinema tia adding ni mera and log mi tugo yani. Yeah. La did Modesto. Nyere. Itie mod. Ay da luongi ne nyere kanero. Ka dong luongo nero ne nyere dong muru dong duenyo warai. Jalan luongo nero ne nyere yo do duenyo wara. Ay bedo. Wapo do Uncle Gwenoruk tie line endo jal. Wapo. Muru akora po ya. Grace, let this guy talk, then I'll get you back. Man, what you're on? Yeah, buy KFC. Oh, man, Teddy, sorry. La dit Modesto logi, Teddy, you get your logo, logi KFC again. Kwenda ngwa. Lady, lady, no ko utie ya. Pa ngeo ko ulo ko kwera ugi ko kwera ni ako. Okay. No ko mero dong lo tika logi lokom gina ikan. Lokom. Ngo ko kom Teddy ma do ko dong. Okay, manyure winya lokwa lucky ko, yeah? No, pa lagi pa winyo pa Teddy ke pa gina dong. Ke pa Grace. Grace. Okay. The reason I've been alive again, pian la wo chama Teddy bino. The topic para patiego, experience ma beda ka ngeyone about log mi poro gila majo ge patiego. But the chama ini bino. Gin may ni dogo ne no already the same as gamo kana ma no atia ngeyone. Chi donga ala mane it's not good meanwhile the same thing. But then Tio no nying man no Tio ma miracle down on online ka get so I invited Teddy bino logo gamo kene and then ka look if David bino logo so ono wa miro nge ma tut gi bod look David piani ingero ma ke northern Uganda lok mi la ma jane gi pe ke ni o ko de gina mane kanya kan wa tio no ping ni la gano ngobe duong nong ma cho mer mana nok ni la ma jo bod gi kyode bod gi luongo ni la ma jo ko de chala gina ma no gi cho ne luongo ni ngo lo kola ma bod wa so Sudan no luongo ni la kwena onyo la yo like the middle woman or the middle man inge kai ni chia chuna no ngara mo tie ma konyo kori samo kana me nyalo ke but middle query yeah so ne chalo kid ma like David better pero ngola ko tie ko dok pera lakin it understanding when your kid might not be okay ne chala tia wa ni board game no dan actually me Uganda they don't go with Lamacu lakin anyira matero dako gang no ne chala ko ya ne ka don lo do ke ma board wa actually me South Sudan nyaka ko polo lo bo jwene ka don lo be tero officially gang pere that was what he was talking about
Yeah. Yeah, yeah, different and wrong, but you ka poka mokana mate tino te kinwa Acholi South Sudan kimi Uganda better wrong better kakar loborongo poko kinwa at the same time what ki neighboring tribe ma bordering wana pian ga good collective ya ino ni ga mo wa boro ke kagamone wa boro ke kagamo no mo rumo wani so ita mo kana wa practice the same gena kianta we are not the same tribe inana wa so ino ni ga ere time so ka mix ami ga ere tie kama time ga kar ka different mo tie what is slight different again donko anyway so wanena ni lomaji ere ni kid mo nge ke de iwa kuwane e kar ma chon tane munu bere tie do in form of information inye jone ke chera ni ka bino ko bere ka dam ke doc ye ni gina ma ge exactly kama la tin ya ere ni orwen ge ye tie ye inana wa gina ge tie do information inana wa give me information exactly where digi ma ka lo lobo jon ya ni dong no do joba nya ka gi nye ni o nyarwa tie kamonyo o pie o por kamonyo inana wa yani cha mo la tin ya ko por kama bo inana wa kerni like kagang kuga no da latin ya a ke pa jo ko por wa magi na ko bino kilo maji la rama yenya le era chane ko lo nge ko ke pincha man no communication mo be pe chimpe ni ino ni anyira eni ka ko dog dong gina ke ti nyuto da exactly ni a wan watero ngade e gang pa ngade na wa yan po la nyire kara chani mostly ki say ideas your information to ki me ko ke ken me ko ti nyuto boru ko ir wan to ja wa ber no ni di ot en mego ngeni nyawa kita kamonyo luoro bere kome nyuro betware ko pien luoro kome okay until kala tina nyira ere ni go chiro ki duogo ngi nyuro waboda ngari kamonyo wera dong la yera wobe mi chira ka lobo gwen nyago chane mo chite ni jono biro ngi ngeni la menwa o chiro kamonyo elo maji ere ni yen maga twala information mabe ina na wa muru kid mara nge okay yeah so when we be follow Ba pwede kira wonko an mena mira penyo question kenya wala dit. Yan understanding para manok doge ke ange mera basic knowledge about Lamaco lakin nechala tian logo kom nyik log. Amira penyo in ingere ma Lamaco ene ni ma long gimbi no gitera nyaka igang ma ana poye yala ge dogo. Ono ati atama ni chala no ni yani lol ka wobe olobo pian lobo jona nyaka kama poye ni kagama lim mo gama kena ko dwa gang. At no ati atama ni chalo chone no before anyira go dog ho en lo ma eni no ngawo be go bina halo bogen ko so kema lo ngini ti alo gani anyira munu magi kela la ma I mean la ma munu magi lo ma nyo la ma mo bina ni better for how long mostly gin erni it depends kidma distance me gena take kede pian ka lo gada la tin ya ko for better obedi like 1 week ke gima kan ke lo be jwene munu kidma actually take kede en lo maji erni lo maji bere pegi bere more than 1 week ina na why pegi bere e gang mago tere nyaka yene more than 1 week no joni bere strictly any diere mago bino ye eda ni na ngwana bid mi chede 1 week yeta jono reporting back na na why gen gin ku be no go kwa mege gigi wege gi pian lo maji ka gi bino gi keto mege gigi wege gi pen ne wan watere nya pangade dongo anyira erni family mala tit lo tin erni lo tin anyira gi ngeo ni man nyara gi ko tere nya pangade kanyom kiendo be gi keeping quiet ki nyuto ko na na why so munu kid matie kede donc kid melu badana inke lo wala mero ga within ni da chela ria deg la mero for no ingeni la mero ke problem e kid mi Acholi in ibwado dier ereni mi nyuto jota ki jegi kwere pangatane kid matie kede lo tin anyira kide ti ento la mero for team pour be o 1 week ko ilo ba jwena raria ba nyuto dana berege tamne tigi problem wo ngoka ne wele to nge kite fo nge kite ya don't kwanya jema ko ge jwene na wa so iwa kid mo wallahi wona jiro ya wangu gombe ko matie gini yeah so en munu kid matie kede pian awinjo ka lokom yalo dana mi cham enni inano different mena tie kid wai dore pian loti na jira mi dori e kar machon awobe macheta ka tuna gang so idori anyira madogi woro e gang awobe na anyira dang awobe dang latin yalo bino all right Pauline loti na nyira dong mabini wa de gang do wa ta ka dong ki na ko ki chom chon ina wa ka dong